Baba, into kwazi ukuhleli. Ngicela izwi ukuphomusa izwi ngokukhulu lenkosi yamaNazaretha unyazo izulu. Amen. Ngibekela abayingcwele noThixo uJehova omkhulu ongcwele phakathi kwendlu kaNkulunkulu, abefundisi, abavameli, abashumayeli, abakhokheli, abangcwele bonke abakhona endlini. Amen. Ngicela Nkosi enkulu nazizulu izwi lakho lilondoloze njengawo bonke Nkosi libalondoloze mabekuqekile indawo isindawo ngayo. Ngingumntwana omncane kakhulu, bantwana bahle basezulwini. Ngiyacela kakhulu ezulwini ukuthi uNkulunkulu aze ngishiya benami kuleli tshe lejasidi embhekene nalo. Ngingumntwana kaNazaretha ingcwele, ngingowamkhize isifongo ezweni laseMbumbulu ethempelini nathi Nkosi enkulu yamaNazaretha. Unyazo lwasezulwini lwathi kusephumlane, ayibonge Nkosi. Ngizocela ukufunda izwi elifishane encwadini yezihlabelelo zikaDavida 133. Ngiyayithanda le ncwadi kakhulu. Lithi lelizwi, phela kuhle kangaka, kumnandi kangaka ukuhlala kwabazalwane bebala, kunjengamafutha amnandi phezu kwekhanda ehla ezindebeni zika-Aroni, ehlela nasemqaleni wezimbatho zakhe. Amen. Silapho phakathi komuzi kaNkulunkulu, izihlobo zami enkosini. Ngicela ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni angipho kufanele abayingcwele bakhe, ngoba lamaNazaretha ayamuzwa umuntu mayikhuluma into yakhe, futhi lamaNazaretha amuzwa umuntu ezushebe kuphela. Ngiyacela uThixo wasezulwini kube ube nami, kukhulume wena, kungeze wakhuluma mina, ngoba mina ngingumuntu wasemhlabeni. Mase silapha endlini izinto ezinhle zokukholwa, sisendlini engcwele kaThixo. Uma singena kule ndlu ikhona izihlobo zami Nkosi, bonke abazalwane abangene kule ndlu bayaguqa ngamasango onke. Abacela imbuzi nenkomo nemoto nomuzi nokugama, kodwa yonke indaba ekhona ecelwayo uma ungena emasangweni uthi Nkosi ngena nenhliziyo yakho. Amen. Ngoba inhliziyo kaNazaretha engavumi ukusondezwa kuJehova, iyona engeve ingathanda noma uzamile waphumulundela waphuma ekhaya. Idimoni yenzeka lihambe nawe la ubeka khona unyawo nalo likubeke khona. Kodwa uthi mawuza kuleli lihambe libalisa lithi engathi noma sefika emasangweni ezulu angeze ukucela ukungena nenhliziyo, make wangayicela ukungena nayo sengimnqobile. Ngoba inhliziyo kaNazaretha iyona engathanda ukuba sicashe phansi konyazi lwasezulu ngendimi. Mawungisa
ngisakhuluma ngenhliziyo enqabayo. Ngingomzalo wamaNazaretha, njengoba ngisezweni laseMpumbulu, ikhaba yami ngokuzalwa. Ngizalwe ezweni lakaSwayimani. Ngikhulele emzini waseHlomani. Amen. Ngelimini mangisakhuluma ngale ndaba yokungena ethembeni lenhliziyo. Sathi singabafana sikhula sasibambe. Sasina sisezikoshini. Udumo lasezulwini uJehova ungcwele kwakusekhona umuzi ose-Transfit ngase-Wartburg. Ngiyasaba ukubiza igama labo. Kodwa abadala abangcwele bayaluza uma ngichaza kanjalo. Inkosi enkulu yasePhalamende yayiyokuthisa kulowo muzi yokwenza umhlangano khona. Bese siphume esikoleni nabo abafana esisina nabo, umhlangano uzovalwa. Bese siyakhuluma ngokuthi bafana bakithi sihambeni siyovunulela uJehova, siyosinela uNkulunkulu. Sibane so4 laba babili banganele komfula, thina mina nomunye singaphesheya komfula. Kuthi kusuku imvula kakhulu, umfula kufanele basukwele masiya kulomuzi bese uyagcwala uyangenisa. Bese ngabe sikhulume nabo bese kuyabafikela ukuthi ayingeke usibani besenza ngoba bagcwalele umfula, asabe thina basishiye. Kanti sizosala sithubeleze thina. Masithubeleza uma sesiyofika kulowo muzi bese sihlangana nenye insizwa kulezi besihlukane nazo izona. Sihlangane nale insizwa igijima kakhulu. Sibani uyaphi ekhaya bani niye namhlanje ngifuna ukulizwa izwi kaShebe. Hambani mina ngithanda ukuzwa izwi kaShebe. Awusibani wenzani yahlubuka athi hambani. Ngoba mina ngikholwa kakhulu hambani. Angisayi nakulo mgidi angisazi ukusina. Manazaretha engcwele kusini. Sabe sesidumele sijahile. Siyabuza uphuke lihle. Uyasho uyezwakala inhloko zami. Uyeza uthi Nkosi siyelelu Baba. Ungakho ngithi basilapha inhloko zami Nkosi. Inhliziyo ayiyona engathandi ukuba sibuthane phambi kwaJehova. Simnyazisa sibani bani. Kuthi athuke athawulele athi kade ulaleleni athi kufika intwana esithokwana kufika into nje athi ngilale ngalala.
Sibuthene lapha phambi kaNkulunkulu banazaretha engcwele. Ikhona neyami inhliziyo lapha endlini, ikhona neyakho uyayizwa kodwa. Uyayizwa lise. Hawusibanibani. Bese siyaxoxela, nazi kwesekwenzeke kanje. Bese siyakushumayela. Sixoxe umshumayeli. Sekwenzeke ukuthi nokuthatha bantu abami. Inhliziyo injalo. Mawuphethe izinto eziningi kulokuhamba. Lela shebe indlela iyancipha. Usale lethandwa yinhliziyo yami. Mana zaletha amahlo Nkosini. Masilapha siphambi koNkulunkulu wamaZulu. Siphambi kwendaba enkulu shokuzithe Nkosini. Yena imini bantu abahle baseswini. Ngixoxela umkhulu. Ozaluma wami bantu abami basuka ukuhlala mina. Nebona nje wasithi ushaya uNkulunkulu, yazinto kubantu abami ukuthi ushaya uNkulunkulu wangiphela. Akekho uNkulunkulu oyophinda bekhona emhlabeni ushaya kuphela. Ngani mkhulu na? Uthi bantu abami sidabuka ezweni lasemsinga. Zasekhe ezweni endaweni yakwaKophi lapho sidabuka khona. Sazalwa thina sinomfowethu sibabili nodadewethu ababili. Kunodadewethu wokugcina wathi abazali bethu bemthola. Kwaba umntwana njengathi umntwana okhula kahle. Wathi mase kufanele athathe unyawo angathatha unyawo. Wasiyakhondama lo mntwana. Wagcina umoya esabona ukuthi lengane inenkinga. Wagcina lengane esehlala kuyona ngoba ingane egula iyona ethandwayo, iyona esondela kakhulu. Wayiphatha unina waqina ukugula kule ngane. Waqala uthi umkhulu waqala uyise baphuma. Abasiho amaNazaretha baphuma. Bayaza abantu baphuma ophumweni abantu. Bazuza inhlanhla bangezwa uJehova kodwa abantu baphuma ekufikeni. Baphuma nabo izitha zokukhonza, baphuma bazama iyakhula ingane, ikhula kuleso sikhathi. Wangina unina uMasithole eseyigona lengane, wagcina naye insipho yakhe isigongomani sokuthi akusavumi lengane ayidedela ibeke phansi, iyagula nokudla kuyathadleki. Yamile inyama lengane, yakhula lengane. Uthi zaphuma inkomo kubaba, zaphuma uthi zaphela. Kufika lathi ngizoba nosizo, kufika lathi ngizoba nosizo. Zaphela kwangenela embuzini, kwaphela imbuzi, kwaphela. Uthi omkhulu wathi lapho baba sebona usele ikweletu. Lo mntwana wathi mayisuka, wathi mayithi 15 years. Usegobela umntwana njengesikela. Uthasuka umntwana waseqhuma ifumbe ezintathu. Ushembe banazethu abantu balande kude. Khumbula na ukuthi ushembe ukulande. Bese lo nda ushembe kulande kuyona. Uyihlukanisa nokuthi kuleli izulu lokugcwele okubo namhlanje kunjani emuvela kuphela la kuvela khona. Ukungena amathele lonyazini. Ngoba izolo banazaretha lisehlulile. Wakhona lo mntwana usethi uyise. Sengisaba abantu senginekwelita sambe nesithutheni. Base behamba bekhosini bakajumisa. Beyofuna indawo. Bafika bayithola indawo. Abantu kwizwe lisaphila abantu bathi babefika emzini wakaNgcobo. Bafika banikeza izindlu ezimbili. Kwathiwa ngoba nisuka kude. Thatha nazi izindlu ezimbili engizolala kuyona engizophekela kuyona. Konakala ukuthi babuyele emuva ngithi bashiye uMajolo ushiye ingane. Ulanda ingane ke manje nomkakhe nalo nina nalolu ugodo. Bathi babefika beza kulomuzi bathi la kaNgcobo no. Wabuya nenqaba manje ingane ngizethi ingane zethu ezikuwa zithi into nje.
hambani niyoqhubeka entabeni yenu enikezwe endaweni eniyona ngeke nihlale la ngeke nengane zikwazi ukudla hambani bahamba bayokhala babebekwe kulona lafikela lisikela iyakhula lengane igoba njengesikela akukho ukuthi bazokwenza njani bana zethu shembe uNkulunkulu amen ithi lendoda endala sichazinto zokukhonza ithi sathi sesithekwe kuseni nabanye abafana kwakhamba umuntu eshaya igekhe eshaya umqangala wafika umuntu athi batababi wathazana lapha basebeza uthi uNkulunkulu ngathi khona yabo kunye kulezo zindaba wathi manje abantu abamawela lomfula itsongeni itholeni ukhubuka ukuthi ukhamukela kuphi bathi ukhamukela kwaCupula wathi ubani ozongiphelezela wasedumba uJulius lendoda engikhuluma ngayo yena umfana wathi lo mfana ngizohamba nawe bathi babewela umfula wayesethi mfana wami lalela la wathi mina ngoba ngikhileka lenzonke wathi ushebe mina wathi yakini ngifuna ukuhamba nawe ufuna ngikhombisa kini wathi bayikhamba umkhulu ekhamukela kwabo yayisithi inkosi ehenta nami ngize kulo muzi ngizwa kuthiwa kuyagula kulo muzi ubani ogulayo athi gula udade wethu omncane uma befika bekhuphuka naye phakathi kwezindlu ezimbili kukhona itshe elikhulu yafika insizwa mama zafika inhliziyo yafika ihlala kuleli itshe yathi xoxoxo kuleli itshe yathi bayihlala khona yayisishaya ikhwela yathi ikhaya kufiyo awu mana zathi Nkosi yami
bafika abantu bagcwala babizwe ikhwela bathi sebebuthene bezidibane kwathi umbulaka kaSwayimani wemntu waseShomani wemntu kaSwayimani makhona wathi bayifika wathi phekani ipharishi wathi bilisana amanzi uphomkela amaNazaretha usho njalo le ndoda endala ithi wathi ma liphekwa leli pharishi lamabele laphekwa leli pharishi wayesethi wenkosikazi oza nesikela nakho yathi wesiko seliphelwe leli pharishi yathi awu yathi kanti intombi kabela ingabisiyogali singabisiganile kodwa umuntu ugobe ukhulela phansi njengesikela wena nkosikazi wabona isikela lokusutsha le ntokazi wabe yatho uthotholo ngwane ikhangela le ntokazi kwasiyasizwe ubamkhulu kwakungeya kwamajona izalo phakade yathi ma ithi dabembeka phezulu litshe ilokhu ithina ngendlela lakushemini isikhanyeze ezuzo sikhathilo ithi amanazareth wazamhluja ofa yathi mayibeka yamlalisa ngokusikela wakhe ngokugoba wakhe yasibe unyawo esifumbini sokuqala yathi mayibeka izinto ezinhle saqhuma wanuka isigodi sonke sakanodungwa lengane inomnyaka o-15 ilokhu yaqalwa ilento ineminyaka emithathu sebahlulekile abantu basemhlabeni namhlanje khona abantu abasathi ushembe umuntu abantu bombona njani uNkulunkulu ayekho thina uNkulunkulu esimaziyo ngoba uNkulunkulu ohlele ezulwini akamsiza umuntu thina uNkulunkulu esimbonayo unyazi lwezulu ayibonge igama lenkosi that first day saqhuma isifundo sokuqala yabeka kwesesibili saqhuma yabeka kwesesithathu uyabona ngoba siqhuma isifundo njengoba siqhuma uyaluleka lo muntu useveza ubutombi bakhe nobudala bakhe ukuthi ungamseka kanani wathi baqhuma lesesithathu wanikizwe lonke yaphila lo ntombi yakhula yagana yakhala abashiko basishi ezweni etsheni kaSwayimani ngalo uNkulunkulu manasathi manasathi amahle nkosini noma izolo zingasilahla noma umhlaba unganqaba kodwa sosho noma sesidla inhlabathi sithi ushembe uNkulunkulu sithi ushembe manasathi uNkulunkulu ngesinye isikhathi lapho engambona khona lo Thixo uManazaretha unyazani bethu umzimba wesithathu ngisesitolo ngiyadayisa ngizabela ingane sihanjela abazali sibathane ngiyadayisa isitolo somuntu uma ngidayisa bese qhamuka inkosikazi ethile yethi la nkosikazi wena mfana ave ngithanda umoya wami uyakuthanda kusho le nkosikazi isho kumina olesihlanu u93 unyaka uMashi inyanga umkhulu weziboshwa wayesevula amasango ngalonyaka ethi uthanda ngwenzeleni yayitshalile ngathi wema ithanda amahiyo into esimangaliso amahiyo isitokotiya khusha angazi uthini ngakini lenkosikazi wayenkosikazi ekholwayo iManazaretha amahle kusini yahamba lenkosikazi ngiyayibuka lenkosikazi idlulela kumina emfuleni ngiyayibuka isingene etsimini yayo iyafula lenkosikazi ifula umbila iyomphekela lokudla engithenga ngithando lesihlanu angaze ukuthi ayiphekela kuba nawo ngoba ngiyibonaka kodwa ngiyalanda uNkulunkulu baloThixo ukuthi ushembe uNkulunkulu kanani Manazaretha noma usizise ukudla amadlebe lokudla yonke indawo kodwa ungabethi ushembe amen asophiwe kuhle kodwa ngelinye lekholweni uyahlupheka Manazaretha singakhohlwa ukuthi ukholo lwethu sikholela umhlaba kuphela sikholela ukufa bafowethu abahle asikholela ingcebo lonke sinakho siyaphiwa umusa wonyazi kodwa inhloso yakhona ukuba singanqotshwa yithuna baphola inkosikazi kudla uyasebenzeka kanti mina
Wathi nje khene lokho kukhathala wasemini ikhawubhila lapho inkosikazi yakuba ithi bangisondele kuwe Nkosi noma ngiqhutshwa ihlupheko ithi ngingathokoza ngiphinde ngithi nje bangisondele kuwe ithi noma ngethaba ngiye phezulu ithi kodwa kuyizintundwa zokungisiza bangisondele kuwe ikhumbili yakuba kwaba kufika ukukhathala kumina ngehla ngensika lesitolo ku-enter kufika umuntu ngehla ngensika ngathi ngilala kufika leso sithokwana sasemini kwadilika inyanga yezulu yadilika ngalensika yathi qithi lapha kimi ukhona endlini akhamba inyanga yezulu khamba iphethe isikhafuthini asibomvu esinezivalo esimhlophe ngithi kumina mntanami uyasibona lesi sikhafuthini ngithi baba ngiyasibona bese sivula masivula inyanga yezulu lesi sikhafuthini isivula phakathi lesivula kona yilokudla okuphekwa yiloya mama bakhona abantu esontweni yilokudla okuphekwa yiloya mama akakafiki nakhona kumina ithi yabona lokudla ithi lo mama bazokulethela lokudla mayisefika nakungakweqhabi ithi ofika ukuthatha kodwa mina ngizoletha umuntu wami ozodla lokudla abazi ushaya noma Nazareth noma simbethi kwemhlophe kodwa sinakho kube simngabazi uthi ngizole nganginomntwana ophuma ekhaya adlule la kumina esitolo acela ukudla ngimnikeza esikoleni aphinde mayibuye esikoleni adlule la kumina ingqondo yami ithi yashuthi izodlula lo mntwana owami lo mntwana ithi ingqondo yami ithi izodlula ngengane izothatha lokudla ngithi izofika umuntu ithi ngizoletha umuntu ithi kodwa masekufika lokudla ungakwenqaba yavele yaphela ngoba ngiyibona ngimuva yavele yaphela ngaphapha mangiphaphama ngiphaphama lo mama oyopheka lokudla nangumile la kwindini uphethe ukudla okunesikhafuthini esibomvu okuvalwe ngezivalo esimhlophe inyanga yezulu ufika yafaka icala yakuthi yakufaka icala yasikhipha uplastic wesiko yathi awubona lo plastic wathi unomuntu uJogo ngeke uphile wathi kodwa lo mama mayesifika lokudla ungathi ngoba sengikhombisa kwenqabi ubokuthatha kodwa ngizoletha umuntu wami ozodla lokudla uthi lo mama mayefika umfana wami sekuvuthiwe ukudla kwakho sekuvuthiwe bese ngithi mina uba ngiyabona bese kunakho bese ngiyakwemukela kungesikhafuthini esibovu kuvalwe ngezivalo esimhlophe bangivula phakathi lokudla kuyashisa bese ngithi mina kumawa ma lokudla ngiyakthanda kodwa masikubani ngicela ukufaka lapha efrijini bekushawa umoya uthi lo mama kimi ntanami angikwazi ukukhelela umbilila ngokushisa kangaka bese ngithi bese uthi uzokudla kuba okungenalikha noma iphune ezibili ubheki ukubona ukuthi uzokudla lokudla mina wema ngikuthanda lokudla ihlale simangaliso kodwa ngikuthanda kamakubanda ngizokudla ngiyakuthembisa bengeke ngiphekise umdala ukudla uthi uzokuthatha ngingakuthatha athi kodwa mntanami khanoma iphune ezibili kade ukuba lapha ya ethi mangisondele kuwe Nkosi athi noma ngiqhutshwa izinhlupheko athi ngathola uyakhumbula kona la uphuma khona nami kuyelisho njalo ayithile ngimqoba lo mama khuphuke nje ngomzimba omude umuzi wakhe ngiyawubona usentabeni maye phezulu uyabona lapha phansi nami ngiyabona kwakhe athi kodwa ke ungangiphoqa umfana wami wokudla lokudla maNazareth ushemboza uNkulunkulu lo mama emshadweni wakhe wakusisa ngengane yodwa umfana wayekusisa ngengane yodwa umfana ivele qhamukele ngane nayiphuma esikoleni qhamukele ngane ngejubane isimangalo sithi fela likhulutu ithi futhi ngafaka ngithi kulawa nithi ngilambile ulambile ilalele akupheka ukudla nje na mina ukudla ngakho okugcina ifilosofi yami ngikuphekele uma wakho ngothando lwakhe ngeke ngikunike lokudla icela ukuthi athi ngizokha angike noma iphume zibe yimini
futhi ngisasengimtshela uma ukuthi udla kwami kudliwe ukudla kwakho kudliwe yini ngizofika mina ngidle lokudla lokho ngizongithatha kwami bezongibhekela kokuba ngikulethe lapho ngimtshela ukuthi kwakho kudla kudlile akunakile ngazi manazaretha nguthatha ukudla wena ungenze njani thatha ukudla mina ngimnikeze umfana aphosa umfana iphulu tell izokhipha unayibili uma ngabe ngeke unayibili phonsa umfana sokuqala phonsa sesithathu phonsa umfana phili kicela umfana manazaretha ake sithi ngiphe baba bona wachapha ndimfana ngofana wenzani wachapha wabela mndwasa ngombuka wakhathala ukhathazwa yini ngofana wajapha mfana wombuka wenzani ngofana na wajapha ngofana wombuka wakhuluma ngezwi ngesilomoshini khuluma ngesilomoshini wathi bhuti khona into egoqayo esiswini yakhuphuka inhliziyweni ngathi wenze njani wathi bhuti ngibiselele umbaba ngaphuma ngame esitolo ngathi wena umadube angazi noma yilindele ini ngongamemezakanye angamemezakanye kabili waqhamuka wagilika njengesongo wathi wenze njani ngathi umbofana wathi ngathi udlula wathi awubethatha ngathi lokho kumlethele khona uzobanjwa lethi izwi lenkosi namhlanje amutshela ukuthi uzobanjwa hawuna wabangasho umbofana lapha ngabe sabathe lapha wathi emakhaya ke ingane wami imoto unyaka u91 ingane wanele imoto wathi gijima kucaca ngombikeni wakakhumalo owayenestaliyoni wathi ngashonila ngachitheka umfana izi uzobanjwa nomlapha ekholweni lithi izwi lenkosi ungawuphatha umthike sakho ikodo ofana ngumfana ngesandla sakho umNazaretha uphetheni opheke sakho isandla uphatha mina ngesandla upheke sakho isandla usibuke uphathani uphatha isihlabelelo uphatha umbongo uphatha ihawu uphatha isho uphatha ngeke uphathani isizeke Nkosi yami isizeke size Nkosi yami ungiphe ama onikhulumo uhlekeki
uphathane ngesakhe isandla, wemshumayeli uphathane. Banazaretha Nkosi. Siphathane ngesakhe isandla. Uphathane amafutha. Aphatha unyazizwe. Uphathane wena ngesakhe isandla. Kodwa le ndaba ngikhulume le ndaba bantu abasebasesitwini ngikhulume banazaretha ayingwele le ndaba banazaretha amahlelo ngikhulume le ndaba bese ngibaleka bese uJehova ngivumela ngesinye isikhathi khulisa inkosikazi yevangeli khulisa inkosikazi yaloku kuhamba esihluleka ngalokhu kugalela ivangeli ngingahlambe izihlobo zami Nkosini kodwa ngazi ukuthi ngalophambana ule nkosikazi uManazaretha wathi ngenye imini iyahamba iya 14 le nkosikazi behamba-ke daleni behamba mayekhona umuntu osemana uyazi ukuthi ithempeli bekuyisehlomani kwaqale kwakuthiwa kusetsheni kwakusonta kulo muzi bengimuhle ekuqaleni ubona ukhona kwaze wakheka itsheni kwaze wakheka ihlomani usuka lapho uma ungayile ehlomani uyewela emngeni phesheya emkhambathini iyahamba le nkosikazi ngenye imini ya-14 bayihamba ya-14 ihamba mhla ka-13 ijwayele ukuya mhla ka-15 uthi ngalolu suku lango-1990 June 13 kwakolesithathu bese iyahamba le nkosikazi iya 14 uthi ngolesine ngakusasa siyibone le nkosikazi ewuzaluma wami ibuya le nkosikazi ifika inabe egcekeni ihlala inabe ithi abazulu bami ithi ozami ozami lapha buyami bese siyabuya sihlale la ithi lalelami ithi ngizomtshela ukuthi ngibuyele ku-14 lalela le ndaba izokusiza mawinsizwa lalela le ndaba izokusiza mawumama sokugcina ngayo le ndaba phela nkosikazi hlala ikhala iminyembezi khulu kwenze njani ithi ngithenge i-14 ithi ngithenge i-14 zomshaya zithi lapho umashona kwakuhle kwanjeya kwafika lapho umkokeli abayihlale phansi ivula ikhafutini uthi zahlala uthi thesahleziwe zithi Manazaretha ayingcwele uthi wasengena inkosikazi umnyango ewukhokheli efaka isiphika sayo sehle sashaya emanqakaleni sikhitheke ngaphambili isiphika yasingena yathi qala amankosikazi yasiqonda kimi kodwa ntombini yamahobe namhlanje mangathi ngithethela icala ezulwini ngithethela icala namhlanje ethembeni uNkulunkulu wasefika umkhokheli eguga kodwa isiphika sakhe sishona phansi nangapha siyachitheka wathi lo mkhokheli mina wangibiza ngegama lokuzalwa ubaba wathi mina wethembele uthi ngathi manga uba ngiyambona umkhokheli uthi ngiyamuthenela amankosikazi wathi ubani umkhokheli wakho la bakhona abantu endlini yesonto bakhona uManazaretha endlini yokuthandaza wathi ubani umkhokheli wakho uthi ngamkhomba ngathi nani wathi le nkosikazi wathi lo mkhokheli wasezulwini wathi lalela ngijahile ngiyaphuthuma ngihamba ngiqoqa amaNazaretha amankosikazi alothe ebhukwini lokudlula emhlabeni nami lothe ebhukwini lokudlula emhlabeni kodwa funa umkhokheli wakho ngikhombisa umkhokheli wathi ngathi nana uthi ngathi ngamkhapha lo mkhokheli ngathi awuboni bafithi banavya uthi wathi ngokubona phansi umkhokheli wathi lalela mfazi oyisilima lo nkosikazi omkhomba lo mkhokheli omkhombayo akuyena umkhokheli wakho lo wena lo mkhokheli umhlayelekwayo wavuma wamphika wathi awufuni uphi lo mfazi wamfuna hayi nzima Sabula Hanasun Sabula
wayebe ngobhombe 1926 icala lizofika ngo-1990 June 13 base kulomkhokheli lalela la kwakho khuluma ngendlela kakhethile wena lo mkhokheli angenowakho insuku zakho iphelele ungasawuvali futhi phindele ekhaya utshele ingane zakho zikufundisele lo mkhokheli ngoba uyahamba wena emhlabeni lo mkhokheli amagama awekho esiphikeni kuye bawa abadoda ohlezi ubakuvumela bawa shumela lapho nje nokushumela kwabantu wamgcina umazi ukuthi nihlangana lapho ngoba ayisolwakhe ulapho nje ngisabafundisi bezela kini abathathi notice ngoba inhliziyo yakwafuka wabuya inkosikazi ikhathele khulu yini khulu zohamba ngaphela yini wafika olesine kumhla ka-14 kwathi umkhokheli wasezulwini angabusawuvali 14 kwathi ngo-12 ngolesihlanu ebusuku phefumulo wakho uyahlukana nenyama wathi kodwa umuphi umkhokheli ozofunda igama lakhe emabhukwini akwenzayo ngoba lo awumvumanga wamphika sasithi le ntombi yadlala wathi baqeda umthandazo kongenisa isabaza ngolesihlanu kwadungela igubhu kwasinwa kunomuzi wakithi amajola kwathi bakusinwa athi ngohaphasinile yaqeda intombi endala kwathi ngo-12 yahamba mhlabeni salithetha icala sesiye enkosini umnyazi wezulu bethu izimo sithathu uzobanjwa lithi izwe inkosi namhlanje uzobanjwa usenza izinto mayidimoni lakho likambethe uba nenhlanhla izinto zakho ziyaphumelela kodwa ngasekupheleni kokuphumelela uzobanjwa asithi mkhokheli ngoba lithi izwe inkosi namhlanje kuseni uzobanjwa bantu abahle yahamba inkosikazi zakudlala yanda wenzeke ngo-1926 icala lavuka ngo-1990 esela ikhaya icala alilali wogawula ubheke ntombi eNazaretha uye uzongena enqabeni lapha ekhaya eNazaretha uNkulunkulu asiphe inhliziyo engivumayo ukulizwa izwi ngoba ikhaya ngo-2012 February 9 kwakuyisonto lo Nkulunkulu omkhulu wakithi umnyazi wezulu lwalongena esisambweni lwezulu kithi eningizimu eteheze esisangweni ngalonyaka izulu laduma into esimanga ubusuku bonke kwathi ngo-8:30 langena wamkhipha angithi angizabakithi mina kwaku-2012 uyakhumbula ke 2012 kwawunjalo emhlabeni la ekhaya sabonakala isihlwane asihle sezulu unyazi lwezulu sagijima phezu kwezindlu lugijima lashaya izulu
unyazi lwezulu wahlala entendeni esandla sakhe wajikela ethempelini ephumlani washaya ugamthini yilapho engathatha komshini ngathi ugamthini ethempelini never forget amathumbu afezela shaya wavimba unyazi lwezulu lavika lapho noma usendleleni betheni uNkulunkulu ophelele mana sathanda konke amen bakwenza kahle uJehova umuhle unyazi lwezulu odedileke bengicele kuye ngesikhathi indoda yami yezinkonzo baphatha lo msebenzi awusebenzi izulu labonga kwathi ntambama indoda yagula yacisha kwangeziphi ngiyasaba ukuyisho kodwa indoda ebikhona nje endala lamadoda lapha ekhaya yathi mayisigula isiyobikwa kuyinguka kwathi nangu sibani bakade kumnikeza umsebenzi useyagula ithi inkosi yasekuphakameni uguliswe ukuyisiphuphuko njengoba ngimthumile nje ube sephakathi eminyangweni wezulu wahluleka ukucelela oyise noyise emkhulu wakhe uNkulunkulu akabakhumbule esikudini sosizi waphatha inkonzo wagcina lapho ngabakhulekela khulekela uShaqaza khulekela umzukulu khulekela umjingiyana omsithu kaNtoni ukuthi uNkulunkulu asabakhumbule khulekela bona uJulius khulekela uPhakade khulekela indoda engizalayo ngicela ukuthi ushaya ikhumbule lapho ikhona ukuthi ushaya abathethela amacala uNkulunkulu angikhulisele abantwana khumbula ikhaya lami banaza betha amahle Nkosi bengiphoqa over izwi usemukile ngiyezwa izosebenza ngiyikho phela leli izwi ngime inkosi uselizwi amen sa izwi Nkosi bethe isihlabelelo kuzovala kaSungaba 15 bacela umshumayeli baba umshumayeli uphewa ozohlabelela leso sihlabelelo inkosi yokubusa ukugaba